kamba dinu kunu ya papa oduro ona de salete de baba ya musa se wo ko ba wo ye no bo mama ne o bo bi ama ne o de kawa kwa so ban so bi so ntimi bi ma dai announce kire wo congregants o mo bo wani mo so de kakra na ka kire o masa na nketu nkotwe de twele nto de ababa ntina o motifo de eche so be so gu o ba de ma sia na sese awade ni nkoye ni magya ya masa me ben kwasasem obi antane be oba no so bi so ba wade de mo nya bi afa be ma so be nya bi nya bi afa ya se mo me mfi se mo ware ya mo ma ya so nkwa didi ye bo mpa se his excellency John Dramani Mahama betimi adiriba amado kunu price ati aba from amma school fees yetimi atuani sika ba from amodi awade jaye wani ade edika awade jaye mo fan kwasasem ko ba dwuma mi no na we grata ne nam so chia media se ka awade e de ade papa mo first time mo pocket so no mo de beto abonde se yewe mo so o jaba yense ni kwaso ba abonde be kasa na ko ma na koda ne kasa ma eno keke da so mo wasi o yusu ya menye ntabo bra bra de o de committee no eno ma manfo di nya de so ba ko di wo ba de eno na pepa obo ne pepa wiye die bia eyamfonso no aya akonyame ni masa odifo o kasa osofo na oni wo be hia mu na nyamfomso a me tiwe mo girlfriend o kuma si krofum na sa wo yere nso me yere ma bona manem ne ge na wo baako first baby me say me no ba wo krofum enti wo mo family na wo ye wo so ye holia ade be na me obi e bisa me he ati me take it ama me nyame pa na me hwe no me ba bai Adofo no ma ha too much GH so mesro safen we share me obe subscribing no like ya share video e dia ma me ma we tin so be be on so se be ya upload bia to ma obenya bia tie na wanya bia hwe Councillor Charlotte Oduro ayese say why talk of the town dodo na e kan ne honsem enam say why councillor na brebia obetena TV so ni radio so atu mayafo se de wukunu tie bia fa ne sa na afei wonu ne kunu mienu ntamu ate Ghana fo se wo monte ase ensem bi ba sa ne epedifo animdifo e beje nkyeremu afi wo mbo ne say ti kame ho na ya ma prophet akwasi amponsa akwa abane enfa yenkomo no enhyehyɛ so Councillor Charlotte Oduro Mijidi ye passe wunimu no minu pa minu woni ko nyina na abrebia ma me we no waye inspiration waye enkrofo bebre role model se wo Ghana ha me kire ma no esan se abrebia so oba TV so na okasa ma hu no se ekunu ye onipa bia se de etie bia fo buo ma no ukunu ye woden kra kan ba wo ne nkasa ene ye ma me agya awade Ghana fo ntia se ye den ene wo no etimi gya aware san se me odifo obefa ne sen oba ma che wade we ye Ghana fo eyo masembe Ghana fo amo hwe me de ye patie ne ye pa ehunu na ka ho asem ye bi ne oyo so obi agodi se be ne twe obi agya na yere eno no ntimu coat ntimu tie wono na wo twisi so be counselor se bi no be benefit afiri mu oyo ba warefo heavy wo yemfa wade nko edam de ka wo ko hye meyire me ka chen so di kwasase me meja no ayo sofo and so what no sofo mrama ho kwan se wutimi ja mrama ho kwan ma ba na chechire me yesu kwa ba ebusa na wese wa nwere da wanyan ma men kan se hunu fa nche ntimi ngrate interview na ba yesofo ma me ana se wo sofo a wo kunkum oni wa na me nyam so me bobo me na wa ya se wo no mita ebo wa mama lati ana se ye ma me suo odifo mama nkama sam no kura ba ko pe I always throw my bomb at the right time. The moment me say what grant me interview a check. You know how I speak. The woman in kai say mama a counselor. Our other networks so any media platforms so. That doesn't mean say so na why you go you know jaya wa yem so. Odifo de enti Ghana fo bu ne se wo mo nhyada ntia ase ne se oba social media na wo kasa wo se koto se ukuna boy dwaman kra na kataso se de ukunu tie bia fa ne se enti Ghana fo se wo mo ntia ase se asanden pa ne betumi ama maami ni ne kunu entemu atinte se no Ghana fo chire ma ye tie mu amudi yanim no anase ye de ye pe Adase se ya sofo se di ma Odifo Samu wa yere no na o ka ne sa se wo mfra ne ntoma kakra atena Ghana fo mo mpana kolesa ya wa Ghana ha na me ankasa me ba ojaba yeso akoto topa yeso ni mu a papa no ye beba so na ni kwa san ka me ba no ba abonche but anya hwe waka e betwa enko ba bia we nipa
mfonso batani ba ade a me computer man me sunsum pe ni obi a oye me ho se we too holy me kasa me no kasa nyame sunsum nyama me so me kasa se santini eni nsuba e ho mu me kasa na ma de ni obi anim Ghana ha ni wiase se computer man o jiri nkwasa asem na ni yetene o kan ko be eno ne legacy a meja ese mo 58 years o timi keka asem bi nye katato mi aso maame ni no kru Charlotte si aso mo ware na mene wo na obi e ho enu mu di ho ono so be tutufo ana wo tufu na ware yenye esi tufu ye tu shabre wona namu edi nka ma di no kru no ho ya papa oduro ona de salete de baba ya musa se wo ko ba wo ye no bo mama ne ye obo obi amane ye o de kawa kwa so ban so bi so ntimi bi majai announce tire wo congregants o mo mbo wani won so de kakra na ka tire o masa na nketu nkotwe de twele nto de aba bontina o motifo de echen so be so ogu oba de ni masia na sese awade ni nkoye ni majai a masa me ben kwasa sem obi antane baby oba no so bi so bo de mo nya bi afa be ma so be nya bi afa yes mo mi mfi se mo ware a mo ma ya so nko adidi ye bo mpa se His Excellency John Dramani Mahama betimi adiriba amado kunu price ati aba from amma school fees yetimi atuani sika ba from amodi awade jaye wani ade edika awade jaye mo fan kwasa se nko ba bima mi no na we grata ne nam social media se ga ware ede ade papa so mo first time mo pocket so no mo de beto abonde se yewe se no de nyame se ekukuwa mu asem ekukuwa mu asem se ba bonti na se wo sukukuwa mu asem ayawade ni kwase ba bonti we ba bonti ya be me di beto abonti we nyanse ho ne se Ghana for atoba ha wo mo kan se kamia say no social media ne so se wo obi a wo din kakra na obetena so a ensem a wo kanyina ya na enye ensem a wodi so enti dodo na kire mu a celebrities ahodo on social media mo live fake life papa no so ne on be ya gbe fake life mystery na mo ba fake na mo wi so ho be ati wo ba wo bra mabo me nyu mom ko gina ka ho bi ka ho ko twa de say ready ado nko na ho school dai no de ba na agbochiri ayedi effect ato to say the would fee no cry back up so bi baba be marriage counselor na nkire say oni ho kwanso ojaware oh mesra say Ghana for the wiase e fo hwe me fama dwene e beboa meto won me value aware value aware I'm telling you good papa what's a media me yemo I'm telling my wife for him she knows what I can say onim Adam na wari we came to a certain agreement to say me mani etene wo babusua wo ho say na me subantie can you we say me ma mo friend ka je say me ba no o ye too plentiful we can say pa say na me subantie ye wo no say eti ontime se sanda ope wo se pen e no ba me edakra me wuo na me da ho na ya da me no e dan ya me si we me si e nkante wo da e say okatu kura mese pie because me kwa sama do asa kodi asem enti de meka no se obi ya celebrity na wo ka asem na so be so sua de enti se asem ntime nto no kwanso aware aya de ayen ware wo heaven maami so fe se du kunu nwa no a onti ne ho no obi na ayi ne council na ye oye no abi kwa ma no abi kwa ma ni papa ne nchai abagi afutuo eti misremo ton babu ko bebe wari jaye na teze Ghana fo wo mo nkosi aye no mo so mo mpabie ma de ntina se efo so me ka ho asem ti papa de akosi wugidi se magunu wie ta akone ho akwaje afutu ana nko no atena wona mpam wo so ngu wai meti ye ka se menye wo ba nyame ahira me na busu me mfa ho yo na afra me yo na asoma me nyame na nkubu akonta kire no so ni wo se wonte ho wonko na me de wo kra na awade anya wo mote ho le jimi nkoda enti o mo ye mo wa papa me nkoda be odifo nti ubetumi ehira ware so na aware no edru fifi ne nkoye na nipakro ba wo nchen so ba na ba ma ne firi wo sai no wa ba se na ware nkoye odifo ubehya ne kutu pa so onya ware bitufo na mantie aware bu wa bitufu sadie enti mi nyina da bitufo to aso mi nsa na mantie abade mama marriage counselors mo wa so ha team no bitufo na ntia certificate nse obi e de ma aban na de ma ye ni amambo de apre ni akoni etwam mfa mo musu nko
Yenya kwa nya sori because me bom pa ya adwene me ma ho ene kwa nyame ma benya nyame asem mu aduane adi akopi ya bia na wona ma wade kankan ma wade tanta ne bitwitwa amale awade nipa ba ko ne ko ya nke mu wasem awade mu nsam he kan hey sebe ma na so won pa odun de nti a won pa e bia na wonya foforo won pa fai oban so won pa we no ye story anti Ghana for social media obia platform so ne ye masa ntan kwasasa na jimi na chese wo so fo wo kresi sudua se wo fo a reja yeso na wani ni have you yes Kristo se obi ko bo adwama ya Paul kan the same thing na wo super de nipa ne ba ya kwa che adwama bo won ko bo adwama dio wo be shi woni yi abo wo hunu ko psychiatric hospital se wo Ghana aware fo ne nkwafo ne adodo bi abodam na adi wo batna di we obi hwe me no kunu baby we yes kodu o man 20 series woni kwan kwada na so mfanya biane wo ba ko wale no ho fe so ti sawo ene wa hye sege bidie na nkwanka nyina yi na sia senka wo che akoto bibra ye di akahye aguso ye twie awadefo awade tanta ya awade ba ko a onofo ba ko asena ye fa se wuti awade we yase se babo si e menya awade babo no kan no nya nyipa na twere ye nya ma ho na me nipa twere I was with the call Babu, my Reverend Menso Tabernum. Ya search, ya eti me slapa say, Mumma ye ni no ma bia ni so. Mumma ye ni no ma bia ni so. Paul, be kan se betumi anko bia nye se wono. No Paul no, do na lawyer te se me ya. Wata gidi fo buru wo mo a wonya probo wo ni hwa ho. Ah, o keka akoko das na. Paul da no ntimi fani wo ba bi. No be kan kwa sia sama kire se, emi ye te se wono ana me. Oh masa mfanche mkokora mi odifo le say de wo kan sam wo du bible mu po asam na wo pa na me kana ka meka so for life po no nya lawyer you no tell gidi fo me twitwa bi kura che wo mana le cha na nyankopɔ ball no to wo Damascus pass what you say wo so wo me nyame awota me no ba sakira ye wo sakira wie hu sa fele ne be ma no bɔ fo na after ni da no timi be oba bia hye oba ya so obi age tse na kwoti ewo wie na baka so obi age tse wo ka se computer ma ya so for pa me nya so for me yentua papa e ma wo kan se Ghana ha sofo no obi ani ho anani kwakire chen wo na ade animu de di kan eye prophet Ojaba nsem we ba ye ni awareja ye ma me Charlotte de ya ye pe enkrofo ba abonten be kan se ne yire ni din a waye no owo na dwene e wo ni tirim ye ma me agrada abekan bi enipa bebre nso be keken bi o social media ni so wo ba eni ojaba e bra wo ti asem no sai na wo fa no ne kura ba ko pe apart from Ghana hamme you hu na de pa to so ye ojaba what's that case su ne kura ba ko pe so bi so ye odi for Ghana no so hu na de se go be asofo nya ba kan kura chiro I didn't have a computer man men come say nya na no ti me sham ko mo si mi so ado e be na ji mi fo bebre si mi so ado na nya no because madom nya wo Pentecost e odom e she dadi wuwura mekeke nti me chiri no ja badidi wo do ye major prophet bo so obi an lie obo wana no come shana no me beto sha ebem men condemn o come sha no me beto bem ba de kitikiti breaking kana pen ye be wure duane adi ye nyina meka kire what about me ba ma so there as a ship my friend ship temple your ship house your ship temple we ship temple me sa na beto di na ni pen gum they said ye but I see Ojaba sema ba yi I don't want to give any comment why wonderful mfonso Ojaba yense ni kwaso ba abontere be kasa na ko ma na nkoda na kasa ma eno keke da so mo asi o issue ya menye ntabo bra bra de o de committee no eno manfo di nya no de so wa ko di wo ba de eno na pepa obo ne pepa wo yi die bia e mfonso no aya akonyame ni masa odifo o kasa osofo na oni wo be hye na nyamfom so a me tiwe mo girlfriend o kuma si krofum na sa wo yere nso me yere ma bona manem ne ge na wo baako fresh baby papa sa wo ya sa enya nyame kwan so na nyame aware baako babu nti bia na Ojaba kwa person ko ware ge na ge ni jimifo wo ba jimifo woni nti ye wo ya sofo kofo ba wo jimi a sa na ba me oba ma na obatina me ma so e ama me no papa bam se me mpo ba wo jimi me no obatina bobra na ma hewo because mbato o ma me bochi akora wo chokura bubu me na ma carpenter din ya be bo amu ba bi wi ase do mu soja na ma bra ba tete apansam so to tata mu fie na ma de so mi esi da ma
Sapo to bibire be ye fu mo na mo mpabo nso ta wo nyina akọ na ponche ne ama mo dem na mo de wasi yi ba busu mi nsia na se wo de de wo de baba abonta dia papa oh mami wo de manu yi eti wo jaba de ne de mfunso ne nso Abraham try no e father for all oni Sarah tie so papa Hagar amadu bra Sarah da no akofa anyi se ba ye bu sa Hagar wo se me ne papa ba wo si wo ya ene Sarah manfo te baba to Sarah na man kwa so we Sarah se asem hape de ma mapa mo nkoyo opere hu ade de ni wase baba ti Sarah yo ba papa ti Abraham wari mi so no se wona atinifo nya eja ne atinifo nya eja kwa kwato atopa ne o jaba papa se wo ka ne sana Ghana fo hu ne se wo ye nipa wo ye nipa ansa na obeye God wo ye man of God inti man of God e de ye nipa so bi wo mu ba se ye ka ne se wo ye nipa enti no de wo be ye bia ne se ye hu ne se ko papa asem we no ne ka no aye bibia wo de enti a o jaba no mo hu na ma ne sa no o mo so fudie no o mo ye mo sa so mo holy nti wasem ba ye be ka me go bia nim se ma dwene ma bodam na le da pa utire ma sa wo de na bank obi amfa ho na obi fa bo ka se computer man se no bia nim na tu ba dada o dia se me na mo ka ye ya me na mo ko be ya e bai enko be bia se computer man ma da me ka se tena TV so ye interview ma ka se sa ba ya o ti hu yi upechoro bia a wo jo so kete so wo no nti ya na me ja no onini hu ni ba ku se me guwe ni ma se na me me ngam wo holy nti wo ba kwa ka wo ma wo ba ka so na me nyama me fi nyanyi se mu me se wo wo ka so wo na mu se wo dia zan na nti me nyama wo le da bia ma twe wo se asofo no ko na mu a nyama tu me ba wo so abra wo so da na bia wa da na bia wu dware apart from that me nipa wo so so ye nipa me sa na ma ye me wo so kesi wo wi ase nti obi anim se computer man no wo gre apart from so fuduma ma kan tell so ma se mi na so da ma na me so fo wo hia ma ponte na abọ ma so ma hwe wa so mi na bia man ka sa se mu nti wo hia mu nu se de me siti dada nti o ba ko na wo bo nu se me no me ma wo hia me so ma shet atna wo ti profo mu so te ashtown na ba ntoma ka ho a stubbornness na awura yi na papa yin samu ba ye yante ne yere nka e wo social media so amanfo bi no mo kire se wo mo ben ne yere na ye na dwene se ono nso so e de papa no ebesim anase ono nso so e de ne be fa kwan boni bi so si wo ba ne ye saade ma na e safata ne so wo ye saade obi ene ha owo evidence e chese wo jaba onipa bi ene obi bi ontim a opema ne pafofra so ati ene ye rumors keke o jaba na yere aso wo wi Adam no ba wo profo me fa girl no mpana na mse oba me yere me ni didi sia mse patwe me fa girl mpana wawo me picture ni me he wife honto ni me musi oba so me mu so so a na mse ora yesterday mama papa waso ma busuafo amefo anko wodi agro ba ya tie me tikwe na betwo no makakra me fa ka kase no bi o se me jawo ye koma me hwewo o ye ti no de beto ma me mani Busumi nsia no akasa mo da musu yihia na musu mekasa me sori am musika metumi ya madua ni bibia metumi akoma mo akodidi ene wono atena se wusa afedi eso obafo na mso onya na mempata no na akoda no se me wa na mame ambe wa me wan so me nkogere me ene obafo onya nya empata betakura no umumi atise de ebo machi yi no sa akoda ese ma fana ma wiase a nko wa yira wo sesem unu do ba be to oba me so be jade kan onya no gai okwa ujaba yujaba Nabi papa ojaba na nso ye resa de ojaba si kron ne yere no waje jenne so de mu nyina my wife is coming ni ade na kana fo hu ne sa se ade a menye bi da no me ma so dem me ye mo ba metra platform so yise wo gadi interview Pentecost la no my wife ba so de a wote magu no na abetra me nche me nya odom no wo nya bi sa nkwase asem na ma asafo no ba asem a na ye yo no If I'm not some platform to have myself from for Pentecost, you Pentecost, you don't do it that way. It's a sound system, no matter doctor. Do walk over so there's only made it. Sana and suffer in Shianye. So you my papa, if you saw door, you didn't do it holy. Who got to papa na and I mean, obey some way. But come on, do it, any printing, you only to be out of the Ojaba di kenjo what? What you are it?
Me se me no ba wo krofom wo momfa nto Se papa se de wo ka wan se mi wo de wo mote se wo no obi a wo kra na enka o mu ko ti na me fa ho because asa wo no waji atum za wo de wo ye nipa nyame na frɛ me papa nyame frɛ wo a ye woni ma bi e de no ti ne mamomo ya soro nko eno me de di ni se me gina platform so na me nyame asɛm na mo suban de me wo ba bi a me firi suban ne wo ho papa but ani na bi wo ho no ma wo se mo e de ni hu ne se no kore se eno bi ti se sa so sofo de se wo fa wo yire chi a e ade a enteze esi but se onipa bi wo ho ma na se nipa bi onya sofo e fa ne yire chi a hu ne se e normal that's me sumi gina so se aware ba ko ni ba bo da enti osofo o pese nipa ware mienu me ware mienu nti so ni wo ba ware ba ko me fa e na oba me ma so pi ma o me chimi ntom so odifo Bible mu ameyati ase Bible mu na Bible nkan se koto be gesha yo metra platform so wose do ba no bre oba na mra no wase na do nti ma kra yo man kama wale kra no telefie ya bia na maye maye bibi ni ye hia wa ya ba ya dina be ma be fa ne ketwe bi na tetenu ye bu be asante be wose unya ase man kan tere wo yire die nti na man kofa poison pento me go dia na mamini nti me so na da bra me ye we kra tina we ye kra ye mfa ntere no nti me so wo ba pa opera mesrawo me kura ba kope me se me no ba wo krofrom enti wo mo famre na wo ye wo so ye holia ane be na me obi e bi se me ge ya ti take it ama me nya me pa na me ve no me ba bai se computer ma ko fage na me a kedama medam gana fo kran ka woni kran ka ti me ge bibia papa won sa ye sha se odi kan se de wa nya nie ni so ba bonten be kasaye na da papa nim sa de course wo no ankoi ade a course ye de course wo nye so papa wo na ma ye hu se de di kan a oba bonten be kasaye no na eni wo so oba be kasaye eno na ade a o jaba nya ade enti na wo de wo kan tre sa ade course no anya de course wo anya ni so be kasaye na mo die de eye what sofo we odi for and say you to Nadrene. Me say you to Nadrene, say you to no ma say that and now for what 30 years and bro be say. I say na okay. We some nurses and doctors. You don't koran kiton you bro ya the machine to afa. Ma ho kra emfa no ho. Ene ya beg bi wo Ghana. Odi for bi wo. Virgin wo Ghana. Ene bi aba se bi nipa 300,000 pe ni wo Ghana. Virgin. Ene no nyenya no. Obi anko a wo hia ma na ba ko nya na de ma mo anhye. Virgin be no. Ya semolivo enti se mo ya sofu e mo ji atum se mo ye nipa mo san so enyame nipa enti niema be na sesa mo ye na mutimi etwe no ho free sa niema no ezo sesa ko ba ne sa na ye se Charlotte di aguo na asofo ne so die be ugua ne sa o esa se ye nya problem e de bremu enti die na mo be ye na timi aboa se bi a wo ye counseling na wo be pa osofo bi atena wo nchen wo ye utu na mo bi obe ma nipa bi ehunu se say na wo ye na nkoba ne say ya plot ye ti sofo jimeni ana wo nsu anyanse me no fu be a wo ba na counseling ni ko mi ko e bi o officer ye bi o platform so okay wa wo dress enya no me na platform so wa wo de na me na office wo CCTV camera so mo office ho app ni kura me secretary wo hwe so e wa wonta I'm telling you the truth. Me na be a ma set up no we enya counseling we ye oba na otodum ojaba ho na ojaba hu se obabo na ministry no se ko wa na kan kran kan funso bi ani so an wan se no akwanyam e bibi nti kra me fan se afiri ho a eno ne ade e bone den se oba na okotena dwomna ka oba na din ka wa se na ware ye bi se be ma bi no we ni be ma to so yenu oba na kwa ware ye ne ku ye wo hia sa su be ya asawa wo ken so for pani bi pa so aka sa ba ya no enya de ato ne face ni e bi edi nka ato ne pen e mo ne sofo bi pa e na second one nti we ne suba no nti ma ya na bokọ bo pa me no wote ya na me no wote na so na me no wote ga se mama me hu se ma me no ba na tie me na me wo ba no sa be nti bibi e besi bia no oh odi phone say ye ti platform yi so ya na we kranse me friend to masase ya na ntuma bi ana mo me ba cho we ye de nipa no say ya no we ye de no fo we ye de ani we ye de odi phone say o se ti mi frame Ghana for we ya podam for papa odi phone ya say mo so say nipa bi wo ho no ma
Sani e man yentimi money din sa because ya kora no. Hwe se de me sitie nti na Ghana fo ne wiase fo bebere pem asem no. Sure. O ma yen ye katasum yaso. E katasum yaso me kan no pete mo pempe me se o jaba wo no ba na koda ye no. Efunso obi ene wo no obi akina obu na ten. E ya Ghana fo ma sem mra me so. Ya o mo ma sem mra me so. Metia se me no ba wo kro from first one. Akora ne nyambo so mi nsia akora. O mo fanya story. Me computer man am no ba na wo. I no moral right. Se me pe, se me no ba wo na me na wo. Hu na ho ya fam na wo. Na ma me ne papa nim. Makotu ni tiri nsa wakoye kokoko. So, o de bebu amata we. But so papa Bible ma amyati ase say you can't serve two masters at the same time. But enya sa nya we nyi two masters me koye bibia eye wo ba na me na wo. So Me di Abraham anamonso. So papa wo nya Abraham. Na se Abraham asefo wo na ye. Enti anu ma wo nya Abraham. Eno so e ma me nya tumi se Abraham o se Bible ye fa bi mfiri bi mfiri. Aware ba ko ni Bible munti. Me sro se mo amode mo tete mo yire no nko aho no se mo pa eye na da mbobu o nsa no na mema bebre wuo twintwam eye ohun su asa Wo defo onyansu papa enansia nanso nanum no be ma ntimi ntena without o be ko na yire ma me ka se mfancho me nya kama na da bia makọ ba o me se wudi nkontomire nkwaya na wadi abenkwaso afra o pe so kire musi wonya mienu a eye baako o yire ni simple awade baako ni babo mu da from Genesis to Revelation the other can say yes to say when my begin agenda or the yire baako ankasa na yire baako pe ho o se e be bua se o be ma benya na yire wa pa topi saa de na mama ni kumema me metanse ma oba me kume Ori for se ma wo kai David e be sa ba wo e be se say e be sa betena sa se mi wo sa ba wo bi en Ghana asa computer ma me madoso me no na bukele Japan mo kwa me ya che no. Wow. I'm trying to gospel to pursue with my Bible. Me maso so je gina o se ye that ya me wo no da gomba ko be su haweza for frafrafo asante for mosi enfante E ho nyina ebi wo ho. Wodi for wa ye adwuma. Wo se se ye mo wa baso. Ni ye ma wo radio de ma ma ba frɛ o mo ma wo dodo abaso bode ye no ma meni ka nsa na oda ba ke japo aba. Very simple. The number is 0244 57 1050 0244 57 1050. Who comment here comment you go back comment section ase na wo so comment na nya mama mu aye wo gina no wadin so you know what I can do. I always throw my pong at the right time. I don't know. I had a grandma kwan my idea nkomo isi odi for computer man ene ene bi share no. Wo say wo be kire wadin o comment ho no so ba be yi wa no ti e be sere. Sa akwanya ne da ho ne so no wo be kire na wo say de obesi a kire no. Esia fa ha yetu ma GH so ye all the social media platforms so. E just so him ma ena me just so ye be say share.